Yesus nasabihan kadang sambil Yesus. Senong keswabun, senong hari Sabat kumada tidak sanan. Konsiko kumad pangahakan kinorohingan tu kan uto kakagun kapag yampay dot isuang kakaisisan keswabun na Sabat iti kanaw rumamut pod maya na sampayan. Kinarahingan isuang kerajaan sorga konsiko dot keswabun na bayno keswabun na Sabat iti insan po dot kapag yampay hay maya diti kaisisan isuang kat panambarasan keswabun na bayno. Mayno anuaid kasirbaw na ginawa hay insanan gisambot santob na podit oritan isuang dot panambarasan na panatalenan na atari mo dahay yampay ginawa di asiriba ang pangukab hara dahi kapurimanan dahay dot ay papondar gumuli kagud diralan do pentapot di panghakan. Tinasambayang dahay isuang Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kasabon kumada ti sanan sanang hari Sabat nagidit tadaw di bayno duon na padamonom tadaw tulan katalu ako ngi kalihudot mo borosot o sanang tadaw pulis kumadi to nga pulis ngay pulis ko pulis kagadi dandusun tinupot pulis nga tok pagindasihan masaraw kuno di tanganganak podet pulis kangat tok kom somitanob pumaylisok gi sambot ang nangasukad to nga moda si kasari talon-alon moda si to kay pulis nakuro to ikaw mo no manangkap tanganak mihad bangon ti ama patangkapay pulis nga tuming kadomihada tanganak. Gisam mo na sukod to ko nga moda si takna pulis. Kadang-kadang ko kita taka pulis nga hara na kayo mo boros at ay ko kita ko na po di pulis nga matad ko tado ginaw ko hari na ko iri na po nga isuot kapoylan daw muhang ako di pulis kon ka muhang napatay lisin Ay pulis nga ang atiri kisumono ba hara na hit ay nurindi mintuto kedi karita no do magihumbat nunuhi sala kakita na kapay tayara na butakan andia haro nagi pulis at ay so nasalad kita nga tapot karin haro nga ini may panada sihon kasi bunyihon paunihon nga adi ko ni nga iri na di naman saman no iri nandat kadang-kadang kat itinapuyan na tanga pulis dati nga agu mo ina pangudada ito tanga ulun haran ni karaitot ay anjing kerajaan kanagya tok kada to kono po pakamumu ti pulis ay sa no po pulis ako kurang to kono gi sarhan na dati dat ay sakirad ila na po institusi kapolisan nga tutupan apanakahan ko may kalapur aya natutupan nagi kanihabo sa nabunalon dati ay sa na pala pulisam tok suka dati agayo mo tigi kuasa di pulis kada borsa di hinay tulun nga no pa siya papaki nga it mutuh daw hirid lampu tarapik nga mulud nga ito kano ba mulud nga ito kano po ba sumonong nga ino po kasari-sari no po ino po hit lampung god lampu traffic sumilaw no po nga to kung balumbal lagi atin gusaw nito silaw nga kakita ta kana pa dimutod di pulis ayri sumilaw din nga mundarang
mundarang to kono gi kamuen po nga tok may to kono lugar di kano po di malayo nga kita hargai kinohinaan nila keberadaan nila tong pulis-pulis ngay eh iho nga aminata ko ida pulis nga ay jadi abulid anuan da pulis iti tongon iba po tongon iba dulod iri pohoy yudit kapiyo kangam buah tu tulun ngai hari atau siriba hari tengah kawas tinapodi pulis nga ini tengah kawas ngai anuan tu dia anu hitongan iba nga tagap imada iti napot komanda kakawasan dam akon ko ay nurid di akon ko isoot nurid kamuyan ko akon ko isoot ipopoy lo tay ko isoot tanda dat inapoy tulunding agaras tok imoti tango poroy nga irin tong kodo hari tanga kawas tamo dam lumbogan ni mah miya gala do Goliat ti Daud lah magali mo muna din akan pulis jadi asanang tadaw pulis di ko ni habber nga ay si kasala dat ay bayno ya kombal to kon nasaman salinay dot kailan ko na po pamanaw karita di 95 tahun 95 po dagi 5 tahun manggita ko na karita mahilagya kampung mo 2009 kanu nagilisin ako po na kumbala nasaman kamuhin po nga ina po asaman di nga ihati nga kasala di bo ato ko na po samanon ko na po tanda dat harasala no tu iya di nga ay manaman dat harap kasalahan to ko kau tahu ka apa kau punya salah kali adik semua udah muhat tidak pakai tali pinggang kalidar kanu nga tahu pun kau salah kamu tuh sih dikit nggak umbalay kau tahu kak apa salah kau pada tahu sana pod ay minta maaf Tuhan saya silap kan dia yung may lawyer buruk saya silap kan pun nga itu dit ay nakasala ka biya karangahan lawyer buruk gimana haran na hit kau tahu kak apa salah kau tidak Tuhan kau tidak pakai tali pinggang iya kan gaya ton kailahi mga itming iyakan it pura-pura nalihuan lawyer buruk ngay hindi pulis nga ya lain kali jangan lupa kan hingga ditadawan awit ang memakai Oke. Iswanggot ay panambarasan dati ko sa na baino kung sikaw di kinapagyampayan dati dot mayad bacaan panatalayanan iswang gabors Melayu di Tenu puji Tuhan tu berkatan ngay toko induh di barakat dati tidot ay asugut toko pakagud iswang dobor sa dusun nunu napahit numan patabilango it asilih dot pasanganuan tega kinarahingan na sanganu miagalit naretan di anggot kitab suci nga asilih dot isa ikonuan buruan dobor sa kinarahingan akon na di ko iati asanganu nunuy na katabilang munta ka kinarahingan inoretan kamun po nga hapod piatus kinarahingan na sanganu di akon na ka iati munta ka sangulunit mo'y pagano manta didit don kinarahingan munta ka
tinandau mentok nagi da tulun da suai isuanggot ay buru-buruan da dom pemagunan nga amu osonong kamanta didit kososomuon dot kayonon di apulang kamu na po nga borosan na padatit iti gereja. Agumutulun dat ay painsala papatangkiad mantad dot bahagian da kinarahingan hinggad ina paday paintapot nga patakon daw kuma kinarahingan. Mantad di insana na patulun nga mana dati soroho dot ay paingkukuroh day kapatutan dati isuanggot panunudan dit mantad di nakatalip ang patilambus. Moedan ay sasangulun pia iharap kasiwatan dat mamaguna ditusin di patahakon miampay tamodon dot isuang da karohanian montok dot kepentingan daw sendiri miampay na maboros isuang gaginaw daw dot man kuinda pagulio dot timpu tarikot. Kamu na palitang Pinay nga inapahit ari baw borosilo nga kada to kono pangutang dot persepuluhan. Patabilangan no pa dati ay may dot ay say kabaling kahangan dahiri gaji di kanihab okay? Patabilangan dati bayno ang pagulian na bayno kada na may man kud minggu tarik haron na pag aya haro di bayaran idi nga on pakatuit persepuluhan idi manindo gantiay obasan to kat di iho nga sarok ti di it man gantiay ka orikot nanti ka pamagantian nga ay so ditusin man katundod kay seasonin dat tulan dat bulan 4 kay ono bulan 4 moy ay so kabaling kahangan dati ay kada na dadat harohi tiodi tu boroso paditih nga ay say matibida edit iyati na pa nga mo na samu dot ay perbendaharaan na kinarahingan. Pasanong nagidadat sa kira na pad inapahit perbelanjaan dati nga man inkuryay miagal kapitimbang dadit dati man dati pususo nga karohian dati paimpasih toko kapitimbang git konuan dati mantad ko mamaguno toko tusin da kinarahingan dot ay mumarikot ti karohian da pamagunan paingkuropia nga haragati karohian toko po gagang ko ay momolid handphone ina po igatang handphone na bolyan nga 3,000 nga 1,000 po di sukup nga haradadi persepuluhan da 1,000 man ko pakatulo man ko po pasok ko po ilat persepuluhan ilam bayaran ko datulan da tarikot iya dini kamu yan nila jadi mantad ko 3,000 hit handphone na bolyan no may nagi pumalidit kopyo nga ditusin kada dagi sambot ko hombi dot tusin do ibahagian da kinarahingan dahiri tay ko tatahanan po ya 3,000 sari 2,000 tusin ori kata tulan tatari katam momali ako nagila
ipangilumis. Wah, itu kongonduan lagi. Ako niti pamaka ang mura-mura ipangilumis dit iti kongonduan ang mahal. Ribu-ribu himangkud mo inedit kigatangkop yo. Nga mantad ko kesetiaan dati kumakin orahingan ni kongonduan ngai kada dagi sombo ina po gunon dati momolihi di pangilumis ngai nga i persepuluhan na numan dati patabilango. Okay? Oh, karati kinorahingan iti wad ang mahal tamo dilet ay nui pangilumis sa tanga mahal iman tada Korea ka. Ko haron nagay MK ngai diki lasol no ngai no pakago. Narong-orong ako na hati wa. Jadi kada dagi sombot ina pay korahian dati manguhup to kapiat tulon da suway nga kada gisombot ay kahombi tokod bahagian na kinarahingan. Kadi atopot kapim asaru tokod iya diwa iyo ko nga kumbal ako bahkan naboras ko di gulod kumbal ako kumaraja di tahun 2020 tahun 2003 kumbal ako nakautang po sa puluhan na taon nga binayaran adi kago nga nailan ko di kasabon na bayad ina po ay pawon sa yan dati miya galidi nga iati na po muna samut ako teko kita menajiskan perbendaharaan Tuhan. Hirin na bagyan darin osot nundo sekiranya miya galapod iati itu bedagang-dagang harap kadai runcit no kaubasan nanti kadai runcit hamu no pagi dumantan datu tangu hingga no po hilak ti kampung-kampung gitu kadai runcit gumu na gitu tangko it barang kehiri kadai saya na pondat utangan dati nga agian do kapusingi modal hara kadai runcit ti suina bolinsay padagang isi wagas modal na pasi nga 5,000 nga ay dati mo pangutang ngay ni jebit jet pangutang dua kampit doon 4 kilo masuk pukul 5 ang bayaran ko kayo natulan kahit tulan nga apo nahi negadi wagas oporlun na dadi may pamuli kago nga ay say dito sin tu ino po hit apatut dagyaman pusing modal nga nangutang nga jadi iati kadaud kumakin narahingan nga sakirano po di man kapiyak kinarahingan it aya ay so di pwede harapan haku do kautit nangutang jadi do kayo di kapusing nga modal kano po kinarahingan kumadatim ingkaka to kono nga puji Tuhan hali piyah dot ay iyo ti hokoboboyhon dati ikombal to ko asaru te ko mamasoh dati dot ay mumugunoh dot persepuluhan nga ino pay berkat kinaringan nga hara kasari mantad ko hara hi berkat kinaringan irin na dadi kaum sub dati dot papaguli idit santabot bahagian na kinarahingan umbalan to kono ay minting ubas dat ino po hibahagian kinarhingan nga sayra do katabilang dati pagulion to kono kapiyo med ay sa ako boling kahangan dati olos na toy ko utang toy ko pangkuro isay ko ilad nakautang ko por 10 kandi panambarasan dati di kaswaban kanihab mamasing to kono kaylo iyo kayo do kayo iho kaylo do at kayo muro ang may pagilay lo to kita menilai diri sendiri kada ba
kada ada mundar ta kono po kada ano po bimbor sawokon mundar ta kono po sandiri ay to ayo hiti pamatid na kumbalot mamagunad bahagian na kinarangan nga tok mundar timbay no ka ino pahit kapanahakan dati nga akon ko payimimpo mantado kapurimanan om nogi ikapong suban dot ginawa dati nga kinorhingan na po minanahaki siya kumadati datutudok dot right ko papaguli iti persapuluhan isiya na po nga pinapatanto do persapuluhan ng persembahan dot isoot ipanipong ganunu kewajiban dati pengkurgyati kamundo wajib hari kaborosot ay agat na paginawon no papaguli persapuluhan ng nagitagal ka pengkuran ako handaman dahiri agat na paginawon no papaguli persapuluhan ng nagi papaguli persapuluhan ka iya din na po magat ngay nagiginaw dati tim naging na papaguli nga naretan na po dito nga kewajiban iti na po kewajiban nga pengkuro agat na ginawon no tay ko amu mahano dati patahako ori katan ko no bill electric ori kata bill electric nga pira na hatos 1,000 oy ako na basa bill electric kilo dahay pira na ditulan taon naman to diri ingka kano babay nun agumo bayaran di kari kata bill electric nga 1,000 aga ta ginaw no mambayar kamo aga to hinggo di kapiyan nangayan iti 1,000 iti ka ano bayaran pututan latirik manu ka amo mau tidak mau manu amo mau manu bayaran nakasari bill latirik ano po nga pututan ako minamakad iya tigin mo kano nga iya di na di pensurat iya di na numbur mito no asa na nga ginawa no ko amo bayaran intangan na po dadi iti persapuluhan pinatatapo kinorahingan secara pribadi kadi boros kopiyo ilan na po di wajib ilo nga asa na nga ginawa dati ka amo pagulian dati bahagian kinorahingan tu ilo na po nga dong kinorahingan dadi dati pakayon it ano po asa na nga ginawa no papaguli persapuluhan nagitagal ka iyo di no pay prinsip dati insanan to ko nga yo sano nga ginawa to agatan yati no patutulon nga nuno no pay authority mo dati ginaw no po dati ngay no po jadi kamo no pay tampinay nga ino po dit ano po sano nga ginawa no agat no po ginaw no kada tagal po guli persapuluhan ka nga di kontok to persapuluhan po tinga kawajiban dati sano kaarata po rimanan dati agat ko agan nga akon gya ko dati okon no po ko dati agat ginawa no ko agan ginawa no nga patahakon no pagulian no kasari tu okon ko dati kinorahingan sangan no so kira no po miagang ko di ko nihab haro dihit misin baso apo no kasantaw ni karuhanga mo maguno mantad ko ay mundali di hititiyonon hara dihat minomoli takombolutan nga siya minomoli la korikot na didit sa dopon kanihab
pasakayo na diri karitain ditulun. Da apo nakarikat imo malih nga aya aga tadadi ginaw ko papatahakas aga tadi ginaw papatahak nakuro tu naubas to kon nagyadid kada borosan iati tulun pitulun ipiyahik kahaharan dati kakamot dati nga aubas kanu po nga aga taday ginaw nagpapaguli mo nga mantadet nabayaran na ditulun kamun po nga akon no ka iha asangan mo opus ka dadi agat di ginaw mo nga patakon ka sari no pod umadi tulun aya mingka kata nalat internet ay nakurah jadi la tuyil la okay harapan da ay tumilambus sa rumah gila jadi okon no ka iati asangan no ato ko milom